Yemadoda ave banenhlonipho abafana abasegoli. Uvele wafika nje ngingamqelanga wathi ucela ukungibambisa isikhwama sami. Ngavele ngavuma nami ngoba ngiyathokoza ukubona amajongo afana. Ngithe ngimnike kanjalo nje ngase ngivala isiqapha. Hawu, nangu umfana ebaleka nesikhwama sami. Ngigijimisa ngaze ngamthola. Mina ngimshaya. Mina ngazi ukuthi indoda iyalungisa. Ngavele ngaphuma ngisho nalapha elenke nginyanye kanjani. Kwaze kwakuhle kwandonga zadu. Ngathi se-America. All of a sudden ngavele hayi man. Stutu ngavela ngabona lenhlobo yamabhayisikili akhandwe manje ngavela ngalibona lime lapha hawu bengimangela amabhayisikili asaba nje hayi man asekile indaba zamabhayisikili naku sengivele nganyathela umqhamu waSteve ngabe into engizoyithini le ngavele ngahlala lapha phansi ngaqabangela nje inyama yenhloko ngahlukana nokuningi emadoda kuvele kwaphela imizuzu ngihleli lapha phansi ngavele ngasukuma nje ngahamba impela hey naku umuntu adukiswa yibhozi zingithathe zangifaka phakathi ethaveni imhlolo yami ngayofuna umqombothi uyingona lo umqombothi ngivele nganyanya nje ngaphuma impela nje ngayihambela hawu ikhehle elifishane kanje eish konje umuntu omdala kadele ngavele ngayinakela indaba zami nje ngabuka nabo ubuhle begoli uma sibiya ngahlanya yena abodonga abangaka kuzothiwa nje lento mayingawela abantu hawu ngavele ngahamba nje ngaze ngayofika phakathi enyuvesi bathi kuseve angimoshanga sikha ngayoqinga indawo yokungena kubizwa ngani ke lokho kuphenduka ijika awuthi ngimpopo hawu wena mfana kwenziwani la Lizezo zona ngofangara lizezo nangu umuntu engihlolela bo yini la ikhuluma nami awungazo namfana mina ngifuma kaZulu nyekele wena ungazi mina ngifuma kaZulu lezo nginyanye ngaze ngahamba ngikhuliswe kahle phela mina ekhaya ngithe mangena ke lapha ngathi yazini ngiyahamba ke lana ngiyobingelela lo muntu ekuthiwa ulecture mangena nabo abantu bangimangalele bayangibuka hawu nami ngavele ngababuka ngathi khuliswe kahle nje nalenkabi kankulu wenza yini ziyakhala owakafa mina Raymond kanti labafana abakhulumani mina ngithi kukhulunywa isiZulu nje kuphela emhlabeni yaze yaqina lempahla wa sengivele ngaphathwa yitoilet ngashiya isikhwama sami nje lapha phansi ngithe mangena nje la etoilet hayi man ngiyezwa kunento enuka kabi ayi ngavele ngathi hayi lathi ngijike nje mina ngengilunga hayi man nawa lamadoda acabanga ukuthi kunukise mina nje la etoilet hawu hey ibhadi lami ngeleli azange bagijimise kangaka abantu ngizama ukubatshela ukuthi akunukisanga mina nje lapha etoilet bathi nginamanga hawu ngakhohlwa yilabantu laba mina mangithi ngiyabuka hawu inhlanhla engaka ngayigcina ngisafunda udomdom ngakukhumula nazo enqabula ngadonsa esageni ngizoyinemba le hayi man naku umuntu engiphazamisa ngidwebela nje mina kanti ufunani uthi uyongibophisa maqeda ngikhahlele ngeboots la hey le ndoda ifaka usize 11 ngeke ngilunga uvele wangikhomba indlela lo mbhemu mangiloke ngiyihambela nje kanjalo ngezwe sengiphathwa indlala ngathi athingene nje la inayindlu makufika ekudleni akusanganwa la kimi bafana ba angiyena nje ucheese boy angisangani ngiyabulala ekudleni hawu ngavele ngangena nje lapha enayindluzi ngilandele ezinye inkunzi malanga ezimbili ngabona nasisitulo ngathi ha ngiyahlala la ngabingelela naye inkunzi malanga wathi kimi khona ohleli lana kodwa mina ngiboni umuntu ngavele ngathi yazini athi ngisukele nje la ngingaze ngishaya umunye umuntu futhi namhlanje ngayohlalela le umuntu uzohlala kamnandi ke la akekho yongiphazamisa ngavele nje ngakhipha amasi nophuthu naye inkunzi malanga ngithi ufuna ukudla nami amasi wami njengoba ngishilo ke mina ngisangani makuze ekudleni ngimtshelile ukuthi abofika lapha ekhaya uzosenga u2 liter webhikili lobisi ziyakhala ke manje awu hey ngusefe kamnandi umlazi kulamasi lawa awukho nhlobo amnandi lamasi izikubani lentokazi
uthi unginika inyama. Ngimtshelile ngathi uma kungeyona inyama yenhloko makangiyeke ngidla amasu wami ngokuthula. Ngavele ngasutha nje ngathatha imthwalo wami ngahamba. Hawu, nazi inkunzimalanga ayidlala ama-alarm amakhulu etafuleni. Ngaligeja. Kanti mina indaba abantu baloke bangiqosha namhlanje. Banginika imithwalo yami ngahamba. Abantu abangaka. Hawu. Baqhumela abantu. Engabasho ngenduku engabaphinda futhi. Akusanganwa phela la kimi. Ngazalelwe enkanini. Ngivele ngadumelwa ekhanda ngayobuza lapho kusisa ukuthi kwenzakalani lana. Wathi ngikhetha umfazi. Ngathi injabulo yami bese ingenhla. Bathi ngikhetha umfazi. Sengivele ngakhohlwa nje uma sibuya wangasekhaya. Awu, qoma mama.